Hey, mina iza Swaka Chauke aka YouTube channel Swaka Chauke TV. Hi ba mandla hi vuyelela ka vanhu hinkwavo lava va vonaka ti-video ta YouTube channel Swaka Chauke TV hi ndlela yo fana ni yaleyo. Ka siku ra namuntlha hi la ta vulavula hi hangalasa DJ Mumba na Ngunias the Punisher aka ngoma leyi va nga hi humesa, hi tlhela hi vulavula hi ku nyika ti-reason ta ku i yini xin'wanyana lexi xi nga va ku xi endle leswaku former producer ya Mr Post yi huma aka ku producela Mr Post kumbe aka ku tlanga tinghoma na Mr Post. Hi va la mani handle ka DJ Pride Mpanyas the producer hi ndlela yo fana na yaleyo. So okay, mhaka hi leyiwani hangalasa u humesisingile a vikini ri ngele ka rona lava va nga lova a va swi lava ku hanya, lava va nga lova va swi lava ku hanya, lava va nga lova va swi lava ku hanya, lava va nga lova va swi lava ku hanya. Loko ngoma leyi nghena wa yitwa ku hangalasa dina talenta swa twala ku duvuyini dizediyani loko u yingisela ngoma liya loko di nghena wa yitwa ku ina power, voice ya dimani ina power. Ivi then ku ya nghena na DJ Mumba miti hanyela vananga, miti hanyela vananga, u yitwa ku na xo xi fikini xi se xa DJ Mumba tani ku wa swi ta ku ri DJ Mumba is one of the talented Xitsonga electro singers at this time. And then ku va ku ri na the new guy by the name of Ngunias the Punisher, loyi na yena a twala ku nga ku u le ku teni hi matimba loko swi ya fika ka composition aka tingoma ta yeleti a ti yimbelela kumbe leta ti humesaka. Na loko mo twa part leyi Ngunias a nga nghena yona la i ngoma leyi i part ya le mabyaleni ku ri a mabyaleni ka nandziha a va ta swimisa kumbe xa malava ta swi navela ngopfu ku va na vona va kha va kha va participate loko a va nga fangi kumbe loko a va nga lovangi. So okay, mina I feel like this song yi le ka mastering ya va kiki like kiki loko ngoma kha yi ba yi fane yi va na that thing loko hi nga fa emsaveni, loko hi nga fa emsaveni ma vona hi rhandzana ku ya hure ku ri a yi na kiki yin'wani ngoma ti beat leti ti na kiki like ka this song wa yitwa ku ti beat chayiwini but ti hava power, ti hava power. And I think song ngoma leyiwani yi vi bayisiwa ngopfu hi mastering. So I feel like hangalasa ka tingoma leti taku mfu making sure ku ri mina a good person that will master your song, someone that is going to make sure that balancing of your song it's well done. Nga vi swa ku sendliwa hi ku jaha or sendliwa hi ndlela ya ku tlanga, because the competition is very high outside now as we speak. Ku na vo Metro Beats, ku na vo Mumba, ku na vo Shamakhombo, ku na vo man no Papa Rulan. There are a lot of people that I can say that are more talented than majority of the guys that we used to know, that these are the best people in Xitsonga genre. Yeah, in the fana I'm sure tan lexi ni vona nga ku xi nga va xi endlini ku DJ Gift a famba xin'wanyana hi lexi DJ Gift a nge swi koti ku kondzelela. Okay, loko wo va u ri producer leyi chayelaka ntlambi leyi zondiwaka ngopfu hi vanhu not DJ Gift, I mean Mpanyas. Loko wo va ri producer leyi yi chayelaka munhu loyi a zondiwaka ngopfu hi vanhu, hi xitalo na wena va dlina vanhu va ku zonda kumbe va nga ku support enough. Just go and look at Hlawusikiza a xi blind hi ndlela yaleyo but xi rhandziwa ngopfu xi ze xa because chanela Benny Mayengani u rhandziwa ngopfu. So I feel like Mpanyas failed to stand for the heat that was coming because of his playing for his actually in a collaboration with Mr Post. So obviously it might have happened that he decided to say, let me just run away because I'm not getting that full support from the Gaza people. In the majority of my Gaza, Benny Mayengani, so let me just run away in the Lufanale. And Shungwan swi tikomba nga ku le ka Mr Post leyi loko
u tirha na vanhu like outside ingaku Mr Post a nga swi twisisi swa ku fana leswiyani. I can just give an example. Nkarhi luwa Nomondo Roger a tirha na Mr Post a swi nga tala ngopfu ku rhunga n'wi twa a future kun'wanyana kumbe a khayembela na vanhu van'wanyana kumbe tiqambi to karhi, which clearly shows that Mr Post believe iku munhu anga future u nge twi Mr Post wa ku future hi man. And I believe the majority of people are actually going to him to say, we need your collaboration, we need to collaborate with you in this kind of a song, and then he says no. You understand? So Gift, DJ Pride, I mean not Gift, DJ Pride i munhu wa open wa ku u rhandza ku tlanga u hanya na vanhu hinkwavo. I can just give an example before we end this video. Loko Psychology a khalo na Mr Post 2 years back, the person that was playing that album akuri DJ akuri Mpanyas. I was there loko kutlangiwa album leya ya Psychology, ni mina kate kwa ku tshinela siku rin'wanyana vanhu ri kona. So ni vi swi vona ku ri okay, Mpanyas a xina problem and le ka Mr Post ku tlanga xona ko. So na hala ka Psychology xikoxi le ku tlangeni, so i munhu wa ku lava ku va flexible, o la ku rhandza na munhu un'wana na un'wana, a nga la ku endla swa swicela, a nga la ku endla leyo fanela. Hambiswiritano mi nga rivali ku subscribe aka YouTube channel swa Chauke TV, malama mavonelo ma mina hi ndlela yo fana na yaleyo.